Ebyongo bitadde ku mabbali abatuuze b'oku kyalo ky'e Bubooko ekisangibwa mu ggomba ly'e Buyinja mu disitulikiti Namayingo bawuniikiridde we basanze omusajja gwe batamanye ng'ali mu mbeera mbi asigaddeko kikuba mukono wabula ate ng'atengejjera ku Mazzi. Abatuuze boogeddeko naffe Samuel Abanje ne balutubeera ku ntono. Eno Jared Basanga defense webubo mchabe saa kibiri na dadike humi ndabo na defense ku kibiri ni anjo laho iwe bidi nyobe kwafuna mu Kongo lwawo atumundu akwire mu diba amaka mwalo yaba nendo abahaye kwerikirayo kwaba no kwahola kwanyola batahani baliyo bamaliro tusomundu yona ali akulu nenga siko mutegera salo maloma umundu lawe buboko chabe sanga ndalo ne situndu wiwulya mawulire mbwe omundu akwire mu diba amaka umundu osi kumumanyire siko kumutegera atulira kumanyire mbwe atulira nayenga kumwakanire bamutusire mu diba alirwanyi salomaloma sa sindu shoshosi bandu bose bawulira yatulira umesi mufwaho umesi mudira uma ID kale fo kwahenga humutuseyo umwire police ni sajamburu we Bubooko